O te whatalawatu fo ila mai manga lo tātu no ne fo o tātou whewha i whai wana nei vai aso. Tātou pokarame masani i ora tau longo I mea ora papenana tutupu I Samoa nei. Ana tuina mai ele whai unga le whaamasnonga. E tu sai ma le tangi la fionga whepule ai ati la rapati o le sa avea ma presidente whaamasnonga whanua maswafa. E tu sai ma le whaamuta ina ai o lana konkarate. I le whai unga tuina mai le whaamasnonga e soli tu la fono le whai unga. I fo ia le fionga whepule ai le sa whapenana tu ina tu iluma le whaamasnonga. E te tau ai ona toi te tongi mai le seleni e tu salona tau au whai ma le tolu miliona o le ngata tu langa te tongi ato I manisi o whaamlianga. Pita iane le tuina mai le whai unga le nei whaamasnonga. Tuina mai lana fionga Justin Witten o se tasi o li whamsino mai ni usila sa ia whatau teia le mata au pula nei. I le aso lusu ma le fitu ma le aso lusu ma le walo le masino men se mbai atu nei. U whapenao nei polo ia ai le te tau le ona toi te tongi nātu le seleni. Fitu se lau limas fuluafe tā la mō whepulea I ati la wapati. Na ia sa noa e soli tu la fono le whai unga e pe ona whaamuta ina ai le konkarate sa pe ai o ia ma presidente whaamsinonga whanua maswafa. O le si bahenga le tangi lea sa pape na ona whaolu atu le whionga whapule whaafo iai o ia I lona to finga e a ve hai pea ma presidente whaamsinonga whanua maswafa. Pita iane o lea bahenga longa lua le tangi to e whaui tua ina ua mahea soala pule I baolo ia lua. O le tangu unga na ni pokalame ma le nei whaamsinonga le se na ona tele ni ana whaantautu iai. E pe ona silifia le fionga pepulea I atila ropati sa ngalue ma avea ma presidente whaamsinonga whanua maswafa pita iane na whaamalo lo mai lona tofinga na ona filifilia le fionga le sa tele rapi va ai na te tau avea le tofinga o le presidente whaamsinonga whanua maswafa. O le fionga le lilo ia fui mono sefo aino u whapea foi le lango atu le lilo ia whai malo Matthew Lemsio o ila ua ia na fina wina le tutangi. Pita iane le fionga le loia sili sua Helen Wawok o ia le sa whapana tūlai mo le tua le malo. E tua lua ni talawawa li I mai le fionga lu fau ua maulia he le tua leo I mo li yanga le fasio tangata whaamwe moina. O nei ali I talawawa e tō lua mo lia le matanga luenga e iai le fisota ingo I la ua ma se tasio li I talawawa se ana maualo na tino maliu I fale ulauta. O lea li talawawa na maualo na tino maliu I fale ulauta sa tau whaasana lau le matanga luenga e sa ili ai sona ainga. O lea laulo whapenana ta oto pea I le tino maliu I le fale maliu ma tō tua. O iona whaanga solo pea so enga le matanga luenga e tu sai male nei whala labi. Sau no le komisino na tanga luenga leo papa alii wana lisa te iketi o ia le sui komisina wha wau wha ia enga le matanga luenga mai ono iai mo lianga wha popo wha sanga ia I la ua ia I le nei whala lave. O whatulanga le masina fau ilo na so iwa naona tula ia I la ua o lo o taha fia ma moria ina I le tua leo I lunga le whaamsinonga e tali tua inga po morianga le whasotanga ta wha moina. O tua aba noa le whaamsinonga maa o lunga se tasio tamata la wau e soa whaia Gerard Leota mai le fio anga o whale hasiku ma whasi to uta. O lea tamana whailuma le whaamsinonga maa o lunga morianga o lona o mia lea o se pauta o le whala au whaasahidon eisa whapea se me whaitino po le paipa lea whaonga e ula I nai eisa. I tola ulanga mwhaamamunga le tua leo e whapea o lea so lua se fulu o le masino Februari le tau sanga le nei. Na whaamautu ai lea I tala vaumano na to lua I se tasio whale mautu tongi tula ele. Leo o whaingoina le mapusanga Riverside Apartment. O ina I loa ai e le tinao le ainga. Le tūlanga telo le tupe na whape nao whaaluina I whala au whasaina. Na ia mai tauina fo ia le tina le tūlanga sa ia wa aia lava o tango fia he lona to lua Gerard Leota le whala au whasaina eisa. O I lana tula I mai se inga ina ona tō tā ma ele tina le ainga le telo tupe mai mau. Leo ia mai tauina o I tonu le whaponga I o lo ngoto ai. Pita ina lafo e tamā le ainga ni upu tau whamatau. Se ho ai loa ina pso tapi ele tina malu le malo polo matanga luenga leo. Na whailo fo ina wasu esu ele mau le ne mata upu. Ile mori mau le tina. E toi fo I Australia e le toi mana o toi se sopo. Le mafutanga le la ua ainga po le la ua ungali. O mafua anga o le ua iailoa o le lafo I le pai. Lona malosi. O lo whainga luenga I le malulu tutona Australia. A o lafo mai seledi. A o le tula I mai le tulanga o lo wha aluina.
ia alu le au ngai mo me fala au fasaina i fa mo monga le tu le e fitu afe se sala tu pe sa fa pe na ona fa ti ina le ai ngai tu tonu o le afio anga le fo ina na fa unga fa msno ma wa lunga ila na fio nga fa msino sinia bui Clarice Nelson na ia sau no ai o le fama sine na no fo ta fi Gerard Lota i lalo le baba inga leo ua lava leo e fai ma fa salanga mo ia ma wa lunga le tonu nga le fa msno e ma fai ona tu ua ma motu le so tanga o Gerard Lota ma fa la fa sahina pe ha fai na te tu ua le si so banga mana wo se fulu ma le valo ma sino fa penalty na te nofo baba ai hai a toa ai ma le lua se la witula e nga lue ai e au noa ma se tongu e momo atu o fesilingi e se tasio tama ono se fulu ma le lua te usanga le matua le soifua e swafa ia tanga loa tele wa lese a perila mai le fia o vai telefon le tulanga i peo na ma liu ai pe whano i le soifua o rona antalii mai le whana vai tele ma totua i le tala no mai mwhaswa mai a lea tama matua i le tātou pukalamenda i ta ua e whapea o le aso tolu se fulo le masina neo mati nā nga i atu ai le whalemai tele i matotua e awina atu lo nā tali tolu tau sanga e suawhai a Mikaele na tau nuu i le whalemai tele i matotua o se whala au sapa na whao ngā ina matu nātu i le whaanga o le tamaititi lo nā tali i a toa i ma le talapai i le toi tali o mai fafo na whapena lava o nā toe whaataitai o le tamaititi ma toe whaanati nati atu ai tu tonu. I le taunu watu i le waenga o loo iai ia mai e nei mawhaiona ia whaamtaleina na le malingi o loi mata mai ia whaasoa mai le motusia o le maftanga na whaafua sei lea na pataini. To li mai a li utamai tai fo mai o siona tali pita iane le whai. Na ia mai tawina i seata sa whapenana ia pu e ina le lano mea manta o le manawa o lona tali i le temi na whanawhano ai leo na soifua le whanabatele matotua. Na ia ta awana whapanga ia tuaima. Tala noam whaasoa i le ofisa sili o matanga ruengo soifua malolo ina le fionga Dr. Ai Ono Eleke Koroma. Ma ia whailoa ia le tulanga pitai. Na sao no mai le ofisa sili. E ta otu atu le pokalame male tulanga e pio na iai le whakno le soifua no nantali. Se i whaawau suenga na matanga ruenga po fia tonu le na lape ai le au nanga. O le aso tofi vai aso nei sa whatau no ina ai mo ta maliu o toa se whopau i ta whangata. Toe sao ninga o le tina ia Dr. Caroline Sina Vajana. Le ma e o le sao ninga sa nana whatumuri ai wō pa anga mahe mamae. Pa pe ila tō la tō te sina fia ina le nei tina o io se polofeta whatu solo matu stala. Ona whapenale ona whatino ina le tūlanga sa whaali uefuefu ai lona tino. Me mai ai ona whaali uefuefu le ana ta ue se tasi o sui o le ainga. O le baya so whai mananga antuai Amerika ma tu ina hatu le lefu lona tino. E pei ona sina fia o le mai ai o lea sa o ninga ona whatino ina le whai unga o le baya so. Ina ua mai ane tūlanga o tonga whapitoa sa whapena ona whatonginga ele pula maliu lilo. Whakno le soifua le neiti la e pe ona iai ia se tasi o whao lawe sa tūlai mai le lua vai aso taluai. Leo lo tūlai iai luma fo i o le whamusnonga maurunga. Se tasi fo o tina lawi lo fo i le tūlanga le tustala ma le whatu solo. Leo lo mo lia i mo lianga le whasio tangata wha moe moina mura. Whasio tangata pa i palea manslaughter. O mio au penga matau tia po le arms with agents weapons a toa ai. Ma le whaio nisi ngai moinga whao manu atu ngā. Ona malolo ia le nganga fo i o lea tina. O le whaiunga le vai aso le neisa ona whamanatu ina ai i te tono o lawe le ele o whalea lili le awhi anga o poutasi. Ia le pokalame o ona whaatawa ina ai le luas fulu teu sanga. Talu ona whaangasolo mari pokalame o ngana whaawetaimi a lei tu malo. I le saunoanga au tua le na fionga ia tuatanga loa Joe Arendale o ia o le whaatono le nei pokalame. Na ia saunoa e wasilia ma le tolu afe le au whai o whanau. O sui o a inga e maise so se taselo wapenana maule na whaatuina ia mauta malawa po fale. O ta vale whapenana fea fioa inta tua tino ife au matuto a inga e maise o la fumanu ma le tele o atina e boma whaio na whaatinoina. O se vaenga po se teimi umisala langa mai ai le soifonga matiwa pitai. O lewa whaamniaina i le teimi nei.
sa fa mana tu fa tasi mo fo I ma le bae ngol pokalame le telo mua ai la tu sa pe dano malanga inga ngo fa pa tai na moli mo wina fa ngol ba ya so le matua fa tu mulia ai mai se le vai ina o dei au malanga mai company SS lo fa anga I manga lu e tono Australia fa pe tono New Zealand na awai e suia le malo Australia ma le malo New Zealand pe ia company o lo va penona nga lu e ia au malanga nei tono atu nei lua tele ni so fa fianga sa penona fa tino e ngata le le la to marketi po le la to talo mua le na moli mawina le fa o loina le tele o tamafa ona fa I loi le aso o le susuka I le minister of South Ainga o ia fo ia le fai pule o le tuma lo le nei o fa le alili numeratasi le fionga to I lupe pulu nuku o semo sa no le sa no au tu o se tasi fo ia fai pule o le tuma lo lava le nei o fa le alili numeradua o ia o le minister na ngolango o fa tu anga mwhainga fai wa le fionga ma yava fui mono tito a safo na fai masuia le malo e mo lia le tu langa e pe o reile mea no fai lima fe tala e tu sai mal pokalame ana fio anga o poutasi po le tu malo fale alili. O te ulunga tato pokalame tato update unga le nei vai aso tato whenua I le nā vai asfo vato I le tualo tu se fuma so mato wala lau tau ona neo ngana sa so fuma me manuia.